megalayapost.news. Nyautrap Acik National Movement Western Riboy kalakarpat UMLE Jirang ba sastina satun ba udai ban kren ya gejing jingpat ba katan Jirang hak darbar senrai keban sedang meduk mentagasngi kimat ba kaseng kalabo akhmat ki kentup ya kaserok Belahari Shah Raja Khumai ban bu no kawai ka polis outpost habala khawa ka fire and emergency service station hapathar khma ban pentrikam pura ya ka pathar khma civil subdivision ba machna no da ka office trikam ba pura ban pendap bat pleno ya ka model degree college hapathar khma khamtam ban wara shibun ki scheme penroi na gabta gishnong khapot jong Jirang constituency hag juga pon na kaleng ka seng lingba usamla sumarindo president ke HANM Western Riboy kalabu ru jingkat na du menteri rangba bat ki menteri सरकार बाकी दे बनकरन ने हलवार के जिंकरन जोंग हिमंता बिस्वा शर्मा मंत्री रंगबा के जिला असम ban penduk kam sarkar di samla puli kibala pendep gi jing puli na skul ba University of Science and Technology Meghalaya nama ke jingshun jong himanta biswa sarma ya ke skul ba ka kata palat ya kalawai ki samla puli yang hanya terap Acik National Movement HNM Western Riboy hari ini kan pasing iso ben pau hari ini kedai kesini sedang dorbar sentrai jangka apa kaying dorbar kawan bagi kerpat show MLA Mbak Susuna Sotun MLA lokal MLA Jirang Kondisi benyekren hawide bagamat di jurah apa kedong berkatanya ke Jirang Kondisi ke Jungi ke kamat ke beningkong hawide bagaserok Belahari Modem Raja Khumai tu Mauduki kumbangi lak lebu kamerendom hau Deputy Chief Minister budai Minister in charge jangka PWD Road bat ya kini kamat bagi kerpat syaunawi kamat ban unya keren hapo assembly haying dorbat kawan kabudan burum kejungi bat kamat kabar habide bat kapulis opus si kabla denkam hadu kata-kata hapo belakawa budai benbu kumba hakite gisnong ki bahab kite kumba hadu laipo terli tam gisnong kiblamat sisa ya kajing ye habadon kano kajing ja ka basmusi long terki onda lawan segi pelit nadu rani kalong kajing jingai kasrok kajingai tikum tangi kerpat syauno mat bonlira ya kaneru de kamat apa assembly bat kamat kabar iso ru ban kerpat ya kamat kapalai kalong hawede baka civil subdivision man sinchon scheme no hawide begani ka civil subdivision nomor kumbalong himanta ya katega civil subdivision kadai tang ka jing shongwai hapo ka office jeng duwe pat department mar syamladon kata ka office bapura jengka ladadon kano ka jingdom kam ki ban misdong ki ba hap ya katega thany iki hawan hadu kano po tingi ko ba UMLE jungi ba lira ya kane ru gamat kabalai hapo assembly nyekren hawide kuni gamat kabasau hawide baka model degree college hay nilayo ka model degree college sindai haru munta kam pat urlong kam pat pli hari ko on pendep complete hawide baka tero hawide baka srok plus nangta hawide baka light ka kide ban penbiang bat ya kanero ni karmen bawa MLA juni ude ban yakren hapo assembly bat kamat kabasan hawide berka filial berkat service station hidun kam badbu no hapo patar khama nomor kumbolong hi te ila don kam shisha nomor ladadon kano kejingja ka basusi ila menong ka bakarki ki hapkot nadu nangpo ondala wan kinadu nangpo kalki ka bujkai ka syamjinge hagite kedong ka thain kejungi nomor lese kandon kano kejingja basusi ki numla syu pelip giding kiba la ban kta ya ki ba nang sinong ni lamba ka jindon jengka filial market and service hapo terkema kan pensuk ya ki ba nang sinong ka jongi haga dong ka thain ka jingi ya kaneru UMLE jingi kermen ban keren hapo assembly ban ni kentujur ya rekamat ka bandriu habide berga border issue bonia keren habide guniru ude bonra ikam penroy hapo ka border iya kamtam haki sinong kaput habide sinong kaput markiduna bagi habide ba development jongka sokar jela ka jingthe ka jongka ani karben ba iya kaneru kamat bon yakran hapo assembly te kamat ka banyo habide ba ka USTM
halor ga jingkren u chief minister jengka Sekar Assam ya ki kena semla pule gila barong nakino gino gejala la bende naki jela Assam la bende naga jela makliah nere ga jingkren jingu habede bat kita talong bawong ba ya ki kena ki belai pule ya ga USM ki lapas nanti la da ki lek capkam siapa state Assam kinumyo ane kata kalau nggak bakla buat ya kan ya kamat ro karmen bo emle jungi unsimcha namar kahap apa ke jirang kunsti bat ngikan tujur ro ya chief minister udah ben ngekren ban lejara gini gimat kabadon kam kum ki pa no chisnong Meghalaya Post.news.